pet kani kadang sat ki bun ki bru. Khublei paralok bro, session में पैंपाई की session में पैंपाई की session. No. Agak lagi channel juga. Taksi last time klaim yo lagi gerak sudah mo. Taksi mulai gerak no. Ngadon sini senang po mentah. Setelah bahas ini, sapni pisibet, salah gerak ngalur Khublei. Ini mentah lawan Kennedy, Elias, di sdang, sapet sibet pulang kemana galinti katanya. Hello guys, mental terus ini. Jadi beautiful bro. Kita poin mental sini Umiam. Take a view kalau kemana? Sdang tambah vlog na. Ya jong. Yang beram sini. Jadi guys bansam. Bisa kontak. Subscribe. Lah terbut ada umlut. Ada belum kumur terbut lah. Kadang nang. Baik, lagi latih pasang pan kamar we lah jurtan flap. Pet kani kadang sat ki bun ki bru. Biasa lah mau ikan. Pet guys, see the beautiful points here. It looks very handsome. Oh, biasa lah cendur mah. Are ngalarung mentau, bye. Wow, क्या चल रहा है यहाँ मौसम बिका लगा रहे. Oh, jom ni labang lah mah. Uni ugai radar baler stoner. Huh? Yeah, boy. Teu kita bang uni values vlog subscribe ke channel jungu. Ale ngan pani pi kani ka jingduna but motor but ne galing na kay gini gitu bro. Pet kyrshan nama. Okay, bun mala kani ba selaba kriar kidang kyrshan tele lawai sukhmo be angne te. Terus lagi ling mendai dong. Tas Titanic lah. Oh kani moroi mah. Terus ni ba moroi lah. Pet minta kyrshan ke lej minta ha. Pet kene galing ka boots kelet kene. Wow bro.